UMLA ke Umroi ba daman bat lamare hinin gesngi ulah Plie ke Auditorium ke Bathymmai bat bala penbit penbiang Jong ke Umroi Presbyterian Secondary School ke jinglut habaya day bat ke jingshna yakani ke Auditorium kalakot palat sau paulak bat nakani Sun Point kendai san lak lamang lingba ke Chief Minister Special Development Fund. Haba keren ha ke jing yalang UMLA ulah batai halor ke jing pelut bat banjur halor ke jing don kam Jong kani ke jaka ke belongkum ke jing kerku bat ke jing mentoy na benta ki kena pule bat ki bor penyat school. Persang kaki bori pun dibedal pokok seluk ibu dibor bedal kan pembit pembiang ya kani ke school ke Jong pilih ongkang kani ke school ke Jong pilih ande yele kan pembit pembiang yang baru di school ke dona pokok kani ke Umroi konstitusi ke jing ke Jong dan ke school kani ke wei ke bedal hari ini por bisi komentar ke Umroi Sub Center ke Balatrekam nadu usnam